Koe nei te rā whakamutunga ki te rōpū e kia nei ea, ko te Ngunguru Sandspit Protection Society. Kia tuku rātau i te pūtea e tika ana, e hoko ai rātau i te 61 heketea whenua i Ngunguru. Kei roto i tēnei whenua nei, ngā wāhi tapu o te Māori, pēnei i ngā pai pakanga me ngā urupā. Me whakawhiti atu tātou kia Tāroe Black, kei tēnā pito o te whare o te reo tātaki nei e tūana. Tāroe, hea ngā kōrero hō o te wā, kei a koe. Ai, Scotty, tērā tētahi whakaetana mō tēnei society kia utua te 3 miriona tāra, 5 miriona tāra hei te otina o tēnei rani. Ai, tono hoki rātau kia whakatoroahia ki te wā, engari tērā pia kei te whakatārewatia tēnei take e te minita o te papaata whai a Kiri Tapuwelen mō te pūtea tautoko i nā hoki tōna ki mai i te tuanāhuru o tēnei marama me whakawhiti kōrero ia me te huna e tikāna ki tēnei whenua. Kua tata hipa tēnei rā whakatau. Ko te tikana whakaetana ka rite mai te pūtea Ngunguru Sandspit Protection Society ki te hoko i tēnei tāhuna mai te kamupene o Templeton. We understand that the society hasn't been able to meet its target, certainly its target with regard to the Give a Little campaign, but we're not privy to all the terms and conditions of that sale and purchase agreement. Te āhua i nāe nei kei nā hapu e toru e whakataetai ana ki te tono ka riro pea i te whenua kua roa e whai ana. We will be keen to have an offer on the table to Templeton Group and to express the seriousness of such an offer. And we'll be looking to draw on internal resources to ask that Templeton see the offer as one serious and worthy of consideration. I te timatana i hiahia te rōpū kaireti no Ngunguru kia whiwhi pūtea tautoko rātou mai te papaata whai ki te hoko i te 61 heketea, ka taka hoki ki raro i te mana o te katoa. Engari tērā hoki te tono ana hapu e toru ki tēnei pūtea, me tō rātou hiahia mā rātou tonu te wāhi au rātou tīpuna e whakahaere. We are looking forward to further conversations with the regional office leadership, and we hope that will take place within the week. Kua ki mai a Templeton Group kia te karere me whakawhiti kōrero rātou me te huna e tika ana mo te hoko atu i te whenua. Nā kua kōrero kia hau ki nā rangatira a Templeton Group me tō rātou hiahia kia kōrero ki nā hapu e toru a Ngāti Takapari, a te Waiariki me Ngāti Korora hei tēnei wenerei. Ko te hiahia a Templeton kia tika hoki te whakawhiti kōrero me te huna e tika ana ki te hoko nātu o tēnei whenua. Ahakoa te hiahia a te society kia whakatoroahia ki te wā, engari te āhua nei kua pau te wā. Scotty! Māma noi ho tēnei take Tāroe, whakahokia ki ngā hapu. Māma noi ho. Mihi atu ana ki a koe Tāroe, i te pai o e nā whakamārama, tēnā koe te rangatira.